Nagabenta ki khubor bamang kasni page but subscribe ya u Anton News. Blay phi baro kinikilong ki khubor bam ta kasni. Ki pulit hadin balayo kami ki arngut ki briu bala suba ba penyap dosmon yu habret kit bor lang mar banyang hasnong tanga riboy district. Haba ki bor pulit kilayo ban tokin kilalap no ba penyap yu habret uday uban shngan tensong baladan arphu prasnam karta ubaday na kasnong nong thamay la palang pen ursla. Ubasyong basa mentaha tangar. Koman syupen kan mau hang ni baya kini ki arngut ki briu layo ban kemno hinen kamit jongka arpu arterik urimpang arhajar arpu saw. Na kasnong tangar bala suba bagi day ki bala penyap yu hebren ha kamit jongka khat nyo terik mentahi ubenai bat marmar ki bor pulit karib hoy ki la rakno bantian bishar yaki. Karkum kita long kubor belayo lum benta kesni palai. Na kaliang ki bor pulit kila pentip ba uban shngan tensong uday ubala penyap yu hebren da kabasat da ka jaiñ ya ka shyntur hebret kit borlang hadu bandaklan. Ka jingsha penyap hebret kit borlang mar banyang layo jingtip ba kadai kapor kumbah nyowaji minmit ai.